Ni icyamamare, ni umukinnyi ukomeye cyane, ni umunyesupanye yamenyekanye muri La Casa de Papel, amenyekana muri Barini seri, aho hose yamenyekanaga nka Barini mwenyewe. Icyamamare, umwanditsi ukomeye cyane, umwacteur ukomeye cyane, umuririmbyi ukomeye cyane. Ni nayo mpamvu uyu munsi muri hozaho update nagize gutya nkabazanira uyu mugabo bamwita Barini. Ladies and gentlemen, this is Hozaho TV, Hozaho update. This is Hozaho TV, ladies and gentlemen. Yes, ladies and gentlemen, manzo guterera isari wowe wamaze gukanda subscribe, niba utarakana nawe subscribe, kanda subscribe tuye tubana umunsi ku wundi. Bamwita Barini, abenshi niko mwamenye bitewe na filime nyinshi mwagiye mubonamo, amaseri menshi mwagiye mubonamo atandukanye, gusa amazina yiwe nyakuri yiswe n'ababyeyi bamwise Pedro Gonzalez Alonso. Uyu mugabo rero akabavuka ubwo hari tariki ebyiri mu kwezi kwa gatandatu 1971, akaba kugeza kuri ubu ngubu afite imyaka 52 y'amavuko. Pedro Gonzalez Alonso avuka muri Espanye, akavukira mu gace kitwa Vigo muri Galicia, akaba ariho yavukiye. Uyu mugabo rero yaje kwiga aza no gusoreza mu kigo cyitwa Royal School of Dramatic Art Research, ahangaza no kugraduatinga mu mwaka w'1992, abarebwo aza gusoza amashuri yiwe. Ni umugabo rero wize ibigendanye no kubyina ndetse yiga n'ibigendanye na sinema muri rusange. Barini nyuma yo gusoza amashuri yiwe yaje gukomeza ibyo kuba umwanditsi, gukina amafilimi ndetse no kuba umuhanzi muri rusange. Ibi ngibi rero aza no kubifatanya no gushakana n'umugore we witwaga Vikotia Makova, ndetse uyu mugore bakaza no kubyarana umwana umwe. Barini yagaragaye muri filimi bwa mbere ubwo hari mu 1995. Iyo filimi rero yashyize hanze yitwaga Hambitos. Iyo niyo filimi rero uyu mugabo Barini yagaragayemo bwa mbere. Barini yakomeje gukina amafilimi agiye atandukanye hagati ya za 2003 kumanura 1995, gusa nanone yaje kuba icyamamare hagati ya 2003 kugeza 2005 ubwo yagaragaraga kuri televiziyo ku nshuro yiwe ya mbere, aho yamurikaga filimi yitwa Rias Baisas. Aza nanone kubishimangira 2009 muri filimi ya Grand Hotel, gusa aza gushyiraho akadomo ubwo hasohokaga Manehuyes cyangwa se La Casa de Papel ubwo yajyaga hanze kuri televiziyo yiwabo mu kwezi kwa gatatu 2017 kuri TV yitwa Antena. Iyi filimi cyangwa se iyi seri ubyite uko ushaka yaje no guhita ishyirwa kuri Netflix ubwo hari muri 2018, aho Barini yakinagamo yitwa Barini ariko nanone afite izina nka Andres Barini de Fonorasi. Barini muri uyu mwaka kandi wa 2018 ubwo yari hit cyane muri La Casa de Papel, yaje gutorwa nk'umusitari mpuzamahanga w'umwaka n'igitangazamakuru cyo muri Turukiya cyitwa GQ. Iki ngiki kimugira International Star of the Year, umusitari mpuzamahanga warurenze abandi muri uyu mwaka. Uyu mugabo rero yaje gukundana nanone kandi n'uwitwa Parisian hypnotherapist, aza gukundana n'umuhanzi nanone witwa Artist Tatiana. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane wo mu gihugu cy'iwabo hariya. Uyu mugabo rero Barini avuga indimi zigera kuri enye, avuga ikinyesupanye, avuga Galician, avuga Catherine ndetse akanavuga Icyongereza muri rusange. Barini filimi twakubwira yagiye agaragaramo zagiye zituma aba umusitari kurushaho. Hari nka filimi yakinnye mu 1995 Hambitos, akina yitwa Rias Baisas 2003, aza gukina iyitwa Hospital Century ndetse n'iyitwa La Atlantida ahangaha hari muri 2005, aza gukina Grand Hotel ndetse aza no kumenyekana muri Manehuyes nk'umusitari
umusitari noneho mpuzamahanga, aza none kubishimangira ejo bundi 2023 ubwo hasohokaga seri ya Barini, seri ishingiye kuri Mane Heist cyangwa se La Casa de Papel. Uyu mugabo yatwaye ibihembo bigiye bitandukanye. 2009 Barini yatwaye igihembo cyitwa Golden Nymph muri kategori ya Outstanding Actor ahangani muri 2009. 2014 uyu mugabo yatwaye icyitwa Mateo Award muri kategori ya Best Supporting Actor. 2018 atwara icyitwa 27 Century Actors and Actress Union Award, ahangaha ni muri kategori yitwa TV Supporting Performance Male. 2020 arongera atwara ikindi gihembo cyitwa Filming Italy Best Movie Award, ahangaha ni muri kategori ya International Award. Bamwita Barini Gonzalez. Uyu mugabo nakubwira yuko muri La Casa de Papel yinjije agera kuri miliyoni 8 y'idolari nk'ishimwe yahawe nk'umukinnyi wagaragaye muri La Casa de Papel. Ayangaya uyashyize mu manyarwanda ni miliyari zisaga 8 zose uyu mugabo yinjije muri iyi filimi yonyine ya La Casa de Papel. Uyu mugabo ni icyamamare gute? Akurikirwa na miliyoni zigera ku 9 kuri IG, kuri Instagram yiwe. Ni byinshi rero bivugwa kuri uyu mugabo Barini cyangwa se Pedro Gonzalez Alonso. Tuzagenda tubigarukaho muri hozo update zigenda zitambuka umunsi ku wundi, ari nako tubabwira ibyamamare bigiye bitandukanye. Kandi subscribe kuri Hozo TV tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu bya buri munsi muri hozaho update. Ni ikihe cyamamare wumva twazakubwira muri hozaho update ikurikiye? Ladies and gentlemen,